Manginibingelele nginamukele ehlelweni lethu lezindaba SP Media TV. Uma-ke uyaqala ungena kuhlelo lethu sicela ukuthi usubscribe uphinde ulike. Ukwenze njalo-ke mntakama uyobe usizile siyakwamukela ohlelweni lwethu le-SP Media TV. Nazi-ke indaba esiziphethe namhlanje. Sikutholayo namhlanje sithola ukuthi uNomfundoh Moh owaziwa kakhulu ngengoma yephakade uthi-ke ingoma yakhe isivele yamenzela izimanga ngoba usethengise igolide ngayo, kanti uyathokoza kakhulu, uyabonga nabantwini abamsupportile. Uphethe ngelithi-ke ubonga akaphezi kwi-South Africa yonke indlela yena emsupporte ngayo kunyaka odlulile. Ezinye indaba esiyitholayo la sithola ukuthi uPrince Bulo uthi bakwethu kunengoma yakhe ephumile ethi idlala ngami. Ngicela ukuthi niyithungathe iy'tolo zonke, siyatholakala lapho-ke ufisharishe unkosazane daughter kanye nomthunzi, kanti uyacela bakwethu ukuthi nimsupporte nimeseke, izonijabulisa ingoma ngesikhathi sonke. Kanti-ke sikutholayo la bakwethu okunye sithola ukuthi uKabza the Small umfana wamapiyano la uthi une-concert anayo ePropaganda ngomhla ka-2 April 2022. Isikhathi sokuqala kwe-concert iyoqala ngo-8 PM ebusuku, kanti iyophuma ekuzeni kokusa ngabo-2. Bathi i-early bird-ke u-80 rand, kanti i-pair sold 100 rand, kanti i-door bathi 200, VIP 300. Amathikithi bakwethu atholakala e-Computhikithi nase-Shoprite kunye nase-Shakers. Mayelana nama-bookings inamba ka-Brandon ikhona bayishile ithi 076 469 6347, inamba ithi 076 469 6347. Okunye-ke sitholayo laba kwethu sithola ukuthi amaqwabethwini athi ngomhla ka-26 February 2022 ngo-9 AM ekuseni bathi bane-picnic cruise 2 hours scenic, kanti abakushoyo bathi umuntu ngamunye uzokhipha u-550 lapho okuhlanganisele nelunch ozobe uyithola khona la emkhunjini abazobe behamba ngawo. Ama-guest artist azobe khona-ke iwona amaqwabethwini no-DJ Troy, umsunguli wayo yonke lento umsizi kanye nonoma. Kanti-ke i-dress code yosuku bathi u-red and white. Kuphinde kube khona inamba ka-WhatsApp wabathe kakhumbu ithi 073 0556 369, inamba ithi 073 0556 369. Kanti ngazo i-26 zikaFebruwari lezi siyitholayo sithola ukuthi amaqwabethwini ane-signature kick after party bathi supported by super line up. Kusho ukuthi kungena u-50 rand before 8 o'clock, kanti u-100 rand after. Ama-VIP azongena ngo-200 rand, ukhula box ka-150 khona omncane, kanti-ke ngo-250 uyawuthola ukhula box omkhulu. United launch in partnership with Hammer Entertainment present bathi lapho i-Ladies Night Affair uDJ Maphorisa ozobe ekhona no-Hapex noGuru no-Casper the DJ Code Lintonto bathi KSP umkheno Big Soul bathi no-DJ Sly RB2 and no-Timen bathi bakwethu kungena ku-100 rand before midnight, kanti u-150 after. Umcimbi-ke bathi uyoqala ngo-6 o'clock until the morning. Bathi-ke hosted by Lioness P. Indawo eziyobe zikhipha kuyona bakwethu bathi se-United Launch, kanti i-date kumhla ka-17 February 2022. Sesivala-ke bakwethu la sithola ukuthi uNjabulo une-birthday celebration azobe i-celebrate ngomhla ka-19 February okungomgqibelo 2022 ebumnandini Republic. Bathi-ke umlazi V12 Thubelihle Khumalo Road opposite naseyadini launch, kanti ungena-ke bakwethu ku-50 rand after 7 o'clock. Ukhula box u-50 rand nawo ngaphakathi. Abaculi bethu azabe bekhona-ke kuzobe khona uDJ Muntu, kanti-ke kuzobe khona noMaster Blaster beno-Black Shandisi, u-US Behavior izobe ikhona, uPepin no-Vega Boys bazobe bekhona, i-Cultivate Soul, i-Jimbo Sound, kanti noPepe kanye noKwa bazobe bekhona, no-Dark Silver Pace, Xolani TSM, noSnazo, no-Fame Soul, DJ Ophelos, no-Rips and Dio Prophet. Bonke bazabe bekhona-ke bakwethu. Asiphelele ngobuningi bethu bathi kuzobe kusindwe ngobethole walala wasala wavuka wayisola.